hari igihe utangira urugendo uzi kuzarurangiza mu mahoro, ariko akabazo gato cyane kagahindura ibyishimo bikaba gahinda mu kanya nk'ako guhumbya. Indege ya Kongo yo mu bwoko bwa Tonovo yahagurutse ku kibuga cy'Ingoma yerekeza i Beni mu rugendo rusanzwe rumenyerewe mu kirere cya Kivu y'Amajyaruguru. Abagenzi n'abakozi bayo bose bumvaga ko urugendo ruri bugende neza, ariko mu buryo butunguranye uwo munsi wahindutse icyago cyasize urupfu, abandi basigara bafite ibikomere bitazibagirana. Niki cyaba cyarateye impanuka? Ese kwaba ari ukuraswa? Kurikira neza ingingo ku yindi usobanukirwe neza imbarutso y'impanuka. Nge tugiye kubana, nitwa Ndayambaje Jean Claude. Byose byabaye saa 4 n'igice za mu gitondo nibwo indege yo mu bwoko bwa Tonovo AN26 yakodeshwaga na kompanyi imbere mu gihugu ihagurutse Ingoma. Indege yari isanzwe ikora ingendo z'ubucuruzi n'abagenzi, yari igiye mu rugendo rwerekeza mu mujyi wa Beni mu majyaruguru ya Kivu. Abagenzi 12 n'abakozi b'indege 5 bari bayirimwo, bose bizera ko bagiye kugera aho berekeza mu mutekano usesuye nk'uko bisanzwe. Mu gihe indege yari imaze iminota 10 gusa ihagurutse, abapiloti bahise babona ikibazo gikomeye mu muvuduko w'imashini ndetse n'amashanyarazi. Abahanga mu by'indege uwo munsi berekana ko indege yari ifite imizigo itatunganyijwe neza. Nubwo ikirere cyari kimeze neza uwo munsi, abapiloti bagerageje kuringaniza neza indege, ariko basanga igice cy'inyuma kiremereye cyane bitewe n'imizigo yari iremereye cyane. Nyuma yo kubona ko bidashoboka, umupiloti yafashe icyemezo cyo kugaruka byihuse Ingoma. Abapiloti bamaze kubona ko indege yagize ikibazo, bahise bamenyesha inzu igenzura ingendo z'indege, Air Traffic Control, ko bagize ikibazo. Indege yagumye mu kirere iminota nka 30 kugira ngo peterole igabanuke, bituma itaremera mu buryo bukomeye mu gihe cyo kumanuka. Bahisemwo kumanukira ku muhanda wa 17, ariko kubera ko imizigo yari yaremereye igice cy'imbere, indege yamanutse nabi yubitse umutwe. Abapiloti bakoresha feri zose z'amapine ndetse n'izindi mbaraga zose zishoboka kugira ngo bahagarike indege ku mwanya wabugenewe. Indege yaje guhagarara ku muhanda neza, ariko imbaraga za feri zaje gucika ku buryo imiyoboro yazo yaturitse kubera ubushyuhe bukabije. Nyuma yo kugeraho indege zihagarara ku mwanya wa 5, abapiloti batangiye gahunda yo guhagarika amapine yari yatangiye kwaka umuriro. Icyo gihe amakimbirane hagati y'uburyo bwa tekinike n'amahitamo y'abapiloti yatangiye kwigaragaza mu buryo buteye ubwoba kandi butunguranye cyane. Ikosa rikomeye ryabaye ubwo abapiloti bakoreshaga uburyo bwo kuzimya umuriro mu buryo budakwiye, bibwira ko bagiye guhagarara burundu. Ibyatumye uburyo bwo kuyobora indege steering system mu ndimi z'amahanga buzima ako kanya, kuko bwakuraga imbaraga muri moteri bari bamaze kuzimya. Mu gihe imashini yayoboraga yari imaze kuzima, umuvuduko w'indege wari ukiri mwinshi, wahise usunika indege n'imbaraga nyinshi. Mu buryo butunguranye, indege yahise isimbuka ibyo bategesha indege ku mapine kugira ngo itanyeganyega, ihita ikatira ibumoso yiruka cyane. Yahise igenda igonga inyubako y'imizigo yitwa Cargo Warehouse mu ndimi z'amahanga, yari ihereye muri metero nka 400. Igice cy'imbere cy'indege aho abapiloti bicara cyahise cyinjira imbere mu nzu, kimenagura urukuta rw'iyo nyubako. Uku kugonga kwateye urusaku rukabije, maze bitera ubwoba abantu bose bari bari aho ku kibuga cy'indege. Muri iyo mpanuka iteye agahinda, abagenzi bose uko ari 12 bari bari mu ndege baje gukomereka bikabije cyane. Byihuse abashinzwe ubutabazi baje kubajyana ku bitaro bya CBCA, gusa by'amahirwe baje kurokoka iyo mpanuka. Abapiloti bombi bagumye mu gice cy'imbere cy'indege babuze uko bava mu ndege, biba ngombwa ko bakoresha imashini zo gukata ibyuma. Abapiloti baje gukurwamwo bameze nabi, bafite imvune zikomeye umubiri wose, ariko ku bw'amahirwe baje kurokoka urwo rupfu. Abandi bagenzi bose n'abakozi bo mu ndege byabafashe igihe kinini kugira ngo bakire ibyo bikomere. Inyubako nayo yangiritse mu buryo bugaragara, kuko urukuta rwayo rwacitsemo umwobo munini. Icyo gihe byasabye igihe kirekire kugira ngo umutekano ugaruke ku kibuga cy'indege, kuko abantu bose bari buzuye ubwoba n'agahinda. Raporo yakozwe na Minisiteri ishinzwe iperereza ry'ibanga ry'igihugu n'inzobere mu by'indege yagaragaje ko hari umuzigo uremereye utari wafunzwe neza wasunitse ibyuma biyobora indege. Iki cyuma uyu muzigo wasunitse cyitwa control cables, maze abapiloti babura uburyo bwo kugenzura indege mu gihe cyo guhagarara ku butaka. Icyakora raporo yanenze abapiloti ko batarakurikije amabwiriza yo mu gitabo cyitwa safety checklist ngo bagenzure niba imizigo ifunze neza mbere yo guhaguruka. Basanze kuzimya moteri zose icyarimwe mbere yo guhagarara neza ari ryo kosa ryatumye uburyo bwo kuyobora indege bwanga igakora impanuka. Iyo baza kuguma ku muhanda mugari bagakoresha feri zose z'amapine, indege yari kugwa ifite feri zihagije,
kandi ntiyari kurenga umuhanda. Raporo yanzuye ko habayeho guhubuka mu gufata ibyemezo by'ubutabazi mu gihe cyo guparika indege ku butaka bw'ikibuga. Nyuma y'iyi mpanuka, ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Goma bwahise bufata icyemezo cyo guhagarika amasezerano bari bafitanye na kompanyi zikoresha indege zishaje, maze leta ya Kongo yahise itangira gahunda yo gukaza igenzura ry'imizigo yose yinjira mu ndege kugira ngo imikorere yose ijye igenzurirwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ibi byatumye Kongo ivugura uburyo bwayo bwo guhugura abakozi bo ku bibuga by'indege no kugenzura tekinike z'indege buri munsi. Iyi mpanuka yabaye isomo rikomeye ryatumye umutekano mu by'indege muri Kongo ukazwa cyane. Kuva muri uwo mwaka wa 2025 indege yakoraga impanuka, amabwiriza yo gupakira imizigo yakajijwe cyane kugira ngo hatabaho iyindi mpanuka nk'iyo ngiyo yabayeho. Mbaye mbashimiye, mbibutsa gukanda subscribe, like kandi wibuke kwandika muri comment ikintu cyakubabaje kuri iyi mpanuka.